Sasa mwendoni na wikwati kana ndi wende ne sasa umwe watikandadika na indi nina ukethia kwa ivinda yingina na uthocha nthini wo kunikili ubwa mathangu nita wa Caroline Mwini wa Muteti nikwete thangu ya The Standard na indi mundu musiesia wa Mutongo TV nina wikwati kana wa mukiene saa nigandi kunengelelie maubwala methangu ni ya The Daily Nation ni tawasalisha beti wa mbua wa mukiata Karo ni ya mukiene saa we maubwala mende kuongeleka kana maubwala mende na kwithio mena wito makoneti wa Ebola andikana na president nomini na kwetekela kana no weti kidile kalantini ya woma Ebola kwa kovante ya Kenya hiyo we na maandamano matwa hivyo kuya musino ilobi maholea na kwa quarantine facilities su the American yo ivingilile kana ndeti kila mundu no mwe kana kiko na kimwe cha wa Ebola kuvika konde su ya America ndise twambia ba. Okay, kiuni kindu andu ingi by the way maende na kunena nisiana ni kindu kitekwete utanu kwanza muno baadhi ya Kenya nundu wa kwithi wa koti no unena officials anene ndini wa serikali no maende na kunena ona ene ndina ukula ni ya ethi wa ya Kenya ndi na position ya kuita mawu o ama nini ta malaria itona hata kwithi wa itona kuito wa Ebola na kindu kingi maisia ku contain ka facility kauka Ebola baake call for sindu bingi kindu chambe ando nimetha maenda training nikenda withie mai kalanya na wowasu ende maine tha make post and then wo ukati wa maundu wangi maingi twambe udiwa ithangu ya The Daily Nation wona nitie President Dr. William Ruto ayasekana I allowed US to bring Ebola patients bande ya Kenya bena maundu atatu la manene to president ya kana itina wa president wa the America Donald Trump ukuli nte ya Kenya ku host kana kwa kalantini ya kuya awawalame na Ebola alame kumakwente ya DR Congo President Dr. William Ruto noneti kililike na wo uwe ukakabindani kana wo koti munene uminie na kwende ya kweta kana ni bado kana no uleana na kwa kalantini sibante ya Kenya na hindi bena mawangeda mama kwa sekana maobisa ma oiti kumakoyande ya America ondumwe na meyuengi ya oiti ni minute na kubikyo bande ya Kenya na imeweta kana waki wa kalantini kau ni wende na kwa ya Nanyuki Laikipia Air Base. Yes. Okay, na the US leaders kana tongwe maku ya US. Mone maisi maiko na wena bata kindu kicha kwa bandi ya Kenya. President William Ruto no defend yetambe yuna Asia kwa woni wake ona yitikilia anona edwa Ebola keso biko bandi ya Kenya. Facilities uyibo ikatethesia a Kenya ala maketha maybe mewa wo kana meona symptoms maketha matona kuitiwa bau lakini yikulyo ni what about yuba hake na baketha batena cases isusia muthemba tosu pia the US leaders ni maisie it is too dangerous kana nundu wa mwisho muno paya Laikipia ito airbase kana kwaka facilities ndini wa kisese kiuchaita chakoye Laikipia pande ya Kenya ni kindu kithuku na no isi ni moto tuika yu ai Americans momwe kuko maito ba moto Americans meona no thuku lakini for us ya DR Congo lakini the Kenyans o tuiteta president ni wende no sukumia kindu ki na aisi Kenya has the capacity ya sika nanenga ni okay ni gwithia ona nthi ya Kenya itoetie kwa kalantini kana kwa kalantini kau na kwikithia kana wa sma Ebola makuma nthi America ni mavikia na kwikala vo kana ku quarantine thini wa facilities na yuni baba likai kulyo yai peke ndo kitu public participation na this is a one man show nyeni ona anekie kwa moyo weka na hindi ndo isebe ondeto sivu itina be utwikai kuna twikite ni kuna than 17 kana 1.7 billion shillings the facilities ni kwa ba Kenya. We have to get that money quite way. It is the 1.7 billion shillings nembesa ilandi ya Kenya ina promise itwe ni US yetikila ku host Ebola facility pa ndi ya Kenya nikenda Americans alama ko ya DRC methe makiyitwa bandi ya Kenya. So you would say is it about money
kana ni kwitha indi ithia Kenya matwa wa Ebola withe tora bandu tuyiitwa Andi twisongana mbere nthini wa page 2 ithanguni ya The Daily Nation twikunikila alama ubo makonetie kutiwa kwa manyiwa kutiwa ni thayu kwa manyiwa 16 kwa skuluni wa utumishi itina wa mwakiulo na BBC dormitory mwe na manyiwa nge miongo monza na kenda kukwata maumisie na yu ni kana mobisa ma polisi mekulia manewe kidungu kinge cha methenya miongo 3 ni kana kukunikila kana kwa analyze ula mutambo kuna mini kuoneka kana ila CCTV footage na mini kuoneka na maiko kunikili ondumwe na kukule mokulio alame kwisililiwa amanyi alame kwisililiwa kutwa hii sekiko kiu ni kana kila umwe amanyike role la una play kana manyolo na kwati kabingani ka kubibwa kwa domu Yesu ilikana kana ko bikyoyu amanyiwa kenda ni mama minute na kwikiwa mbeni kumona na kisanga kiu cha mwaki na kwiyo mutwai musiliwa makwani kana mutongo Yesu wa makwani kuya Naivasha no mini na kwenda bethe bena mano ungi makomengi kolokoloni na umonthi ni okwikwatwa kumnya mamulo wae nimekwendea kwikala bau ndo mobisama polisi mokuliti manewe kilungu cha mithenya miongo 3 kana nimeulecho na cash bill mundu beti ndise kana nonone ka video kana atamba mitandao ne kaka mwili tukamweka skulu usu undu kaendie kukamwa mauta ndine wa I think neta generator kana bandu bayo na mauta skulu kakwete katoma akamwa mauta su nikenda kabibye nomba ya kukoma na inde yu ona beno footage inoneka undu siana isusi na umalukile isembangite sendete nza nikenda ikesi yani na mwakiusu lakini be alama na bikyo momoni na mabinga sana hii kwa interview na sasa mama inenda kubibya amanyiwe but why did they close the door Ripuni bobe na ndo ona andu mainena nya nengi skulu tio sia beba wo kumba teneni wethia mama ikwendo bibia siana maybe mendo bibia masanduku mito o mwaki woneke kana dom maybe lakini tia manyiwa but now for this one they closed the door na bena mokuli mingi mende na kukula no la wailite kosa kianda kiu kana you blame game isi elite kuthikwa ama maya seni amanyiwa no by the karo you we musie yina kwa ni musie na kaingi no ka ukasemana kumuyeri with the best behavior na ila wathi umaluka kuyanza ndwithi awo isi etindanya nawo na metuela with the habit ela muimuni ipa so bena mokuli mai do we blame the parents? Do the children take the sole responsibility? Do we blame the stakeholders like you, Mobea kisomo? Do we blame the school? Who do we blame? Isini yakulela ende yakulela yumeni ende yakukula kwa oyu. Lakini yubeti omwele wasiana wiyobo ndio natabe musei wiyo mwana akamwea kamwea wa this kulu endo mangana na petro endo baby some things kana sindimwe siana ilani ya obau kwa sukulune abe ona kindu kingi kiwete kana this period kuma June twendete una mbegi na mathiwa makambie kwika mutiani oneko utumishi pena sukulu mbingi bibangi sukulu na kindu kingi karo ni kana school imwe sithi tuna mituo ya kupepa school not all schools by the way lakini pia na school ila si na mazoea ma kupepa si school na kitumi nikiu ambunge yo nthini wa kikalo cha mbunge ni mumisemo ni meke vabukanyo ihulu wa boarding schools amama yase kana i boarding schools kana pena overcrowding bingi thiro school na kitumi nikiu ketha kwisa maki kana ni kwa the wasi ko sia kubibo kwa maskulu hangi makatula asi muti na mbunge alama mini yokunena nthini wa kalokeum amwe metula musi asi muti mainsikana mumatete siana sio ndula bailite ange makatula serikali muti kumunonela 100 transition procedure kana policy ya manyiwa kuthi nthini wa senior schools na ange mumyo moni meke vabukanyo lakini ikuliele nene pyu baina sokwati kana hii nula wailite kuosa the kianda kana the blame kana the responsibility ya machi usiku vibwa nundu beweta kana kubibwa kwa school isi otondo amina kuelezeni kana it does not just show the weakness in the school it also shows now the social
role of or the societal role kwe ini wasiana ndo tondo amina kwa seni kana mose ya kana kakesi kana kaua kana nga the best behavior na yuko stukia mtoto wangu alichoma shule na ona ke isenga yukilaki machanika na school usuni we wakitwe ndini wa twaseneta kambi ya ndwa kana sikali na ndi sikana nono ni methani wa sana isu ikitie kule kwa si rumanda or youth sinito we remande na indi kuituika kana ni manatwika mato awe kuye mog mind makone siana ila manavivisi waone the outcome of for lack of a better word what they did utuma no lama neki wako biblia siana mato awe makone nundu wakwitha ase mebu metele siana isi ko DNA nikenda makathike ndisika ne ono na asima siana isu maji ya makaya makayoketha yona ona aya we mwika at the end of the day mwana wake no kwi etele mu aende akathike aya nundu wakwi maundu asuma skulu kubibangwa ne bana umiwe mia kana regulations kwa twika undo skulu kana dorms sie kwa kitanda kimwe kiba na kila kingi matiane na 2 meters na onetha no corridor ila amani wa masembela ila kwenda mwaki ona so siki wina wewe the bena mwana ba katikati nundu lakini kicho utumishi tuiko na nyanundu ona waisa spacing ya itanda yo inaisawa na lakini kwi ile school ingi with ya kadom kakito ka squeeze yetu ona mambe ya usemba ba ibandu masembela ko no usio anene ma school kedani wa sisia ondo school kwa penda the right spacing tuithangune ya kana inde ni mwogo makonete shana alimu kuituka kwena deficit ya 12.7 billion alimu ni maisi mo ne pewe wewe ni manasi ama ikwenda kindu kicha sha menda ku remain ni wa minute na manasa siaka na sha ndio manenga the right cover ya oitundo violate na inde ni mana propose ya mekale tu ni wa minute kuituka kwena crisis ya capitation ni wa the next financial year petuka kana 57 billion ila inde maile tekwithwa mainengwa kana seleta kuongelelwa then wa doketisu ya uitiwo nikenda withie be maundu mekwasi atasha zina delay sha zina maundu maingi muno yani mate kunenga alimo uitundu violate na kuuni mokilile masya mubya kana TSC ya isi ndina isa kwa allocate wa the billion shillings ila inatabagwa ni kunengwa nikenda mambie kutumia mubyosu wa sha na ndene wa coverage isu ya sha kutoka kwenda 7.5 billion shillings ila siyaetwe kwa group life kana injuries kana ilambanga seumilila katikati wa alimu na pia bena acting allowances ila indi mekwasi ya matai saunewa na hindi mauwasu meithanguni ya thantatu ya The Daily Nation gap ila hivo ya shilingi su billion bewa 5 ikuetokana ni mwiso munene kwa cover kana insurance cover ya alimu vanthi ya Kenya na ndi tuisio cover ni nyitina ni kana you aka kana women makethia mena equal rights ya kuana matrimonial property ethia nundu ukunikililo mini na kuikwa na koti kumia mweo ni kana kaingi ukethia a woman is the one who is contributing to household bills ni kana mundu meabike ku save pesa na kuika project ila sia ethia ningali ethia ni wakiwa nyumba na kitumi niki ethia mundu muka akaumia receipt sia kwase no ethia aishughulikia bills ila sia nyumba you are equally entitled to matrimonial property kana mbesa isu malesi ya musewa ku umandite wewa kinanza ni nyene na mbesa isu sia kwa nini na atethea sia kuya sia na maybe kuwa ibila numba kana kwa iko sino nini ba numba mozenda kezo kwa zembothi aingalini ya kwa kitheka keni cha kwa pana nitika lende kwa na right ya ku on chao malesi ya ku 50-50 aindi otio bo mwangi makona ni tina koni ni kana you ethia mundu kana muthukomi akethia ayenda kuskata muthukomi employer wake you should not take more than 3 years
yu ethe woka wa terminate unlawfully kana batene itumimbeane wina mwana wa kuthi kotini kuthi ku scatter munene waku lakini no kilungu chu kinenga ni tucha only up to 3 years after 3 years ndukawete kai pondu wekiwe lakini ba katikati no wase ni wekiwondo andi twisonga na mbekaro tukunikilala mavo manengetwa wito nthini wa mathango the Daily Nation na the Standard na nikana Ruto now owns up to allowing US Ebola patients into Kenya na indi sekana we itina wa kukodwa ni president wa kuyanthi America Donald Trump kana no tikilika lantini yako banthi ya Kenya kana quarantine facility kwako nunaamini na kuikia tik na anasema it's capable na anaamini kana kwa sababu Kenya is capable na kitumi nikiwenda na vena thina na indi no undu koloka na ukie kabindane kawa kwambilile bana atwa maandamano kuya na na kwiyo muthenyani wa iyo maandamano wange tasu kana meati ani unitwa kuya musini wa ilobi ile ana kwa quarantine isubante ya Kenya na indi likana kana uwe uko kabindane ka bethi tobena mamulolo umitu ni koti kana muyolo umitu ni koti wa kusia quarantine isu kwa bante ya Kenya ili na ke president Dr. William Ruto aine na yeweta kana kwa quarantine issue it's part of the long standing health partnership ila idhitu bo kana ngwata nila idhitu bo ya maundu mawiti katwa nthi ya Kenya na nthi America na Kasim. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was an agreement and partnership with friends who have worked with Kenya for 30 or 40 years. It's no name wa President Dr. William Ruto na yende kabindani okau alika kana mbewa siko kana mbewa iku maana ile na miongo ile ni minite na kuandikithio cia uhosu wa Ebola na andu bakubi ngilio mwe makandikithio kwithia makwatikanite na uhosu indi nake mwandiki munene wa kuyanthi ya America Marco Rubio eweta kana we cannot and we will not allow any cases of Ebola to enter the United States. Maandamano asuma twaiwe kuyenga likone ya na nyuki netie andu ele me matena thayu na several me awomesie na pia maundu mautandithia asu kuya sokoni kidogo nimethiwe maibalani kanundu wa tensions na indi byandu manenganitwe ba mundu akasa we aindie ethila nduka yake ebibiwe kana yoyoa na indi kiu nikitungie maundu mautandithia itina oweobo andiki mama ovoma indie ku cover story mwe ku ya Kiambu Road ni hospitali wiki Kiambu Road na indi mabika bobetha drama mbinge byuna maba twakulika na indi momeenda okusisya mauvu asundu akwithiwa nimewiebe mundu wendie athi mwana ethiwa ena symptoms ya Ebola na ku ila maendete buni masiigwe ni polisi na polisi masya mama batie nundu akwithiwa meyo meiwe maikoke ku cover stories su orumwe obo mundu wa Jigi kana mutandithia munene na pia ni politician etwa Jimmy Wajigi no wa ICA pedwe na public engagement kana inde maundu ama national issues methia we enende maine wa mwana wa kunena ni na inde nene yaku ya Shimanzi Mombasa ayase kana forum esu ya enende ni kindu kisio mono cha kumawezesha kana kumonenga mwanya wa ku air their views on maundu amwe alame ku affect na inde pia ni waise kana elected leaders kana tongo ala asakwe makethio matona ku hold wa accountable ethoni ma make a decision na decision ni kuwete risk walabe Kenya pia ingine waise kana nyokulilie opposition kana indi atongo imanga liko ya ulei mevethane na slogans imwe meutumia ila sikwete debate vandi ya Kenya na mahithwa maineno point kindu kila mekwenda Kenya mekwe na indi tisisi ithangunio ya kana karambe watume bauba maubo makonaniti na Ebola ni kana nthi ya America kana mwaka tu wa maofficial makuma kwa nthi ya America nimeotetea itambia kana ntinisi kwa banthi ya Kenya na meweta kana baina amba kwithia na mundu mwe kwatikaniti no wa Ebola kwetu banthi ya Kenya so now na meweta la kwatikanie ndakitali umwe na bikiana
same when they ya Germany kukwata witi na nominate kubwa ona uyo bumeweta ati paina mnyako minene ikwakwa kuya Laikipia Airbase no matendi mekwithia maiki wa obandu balandu ala matonda kwithia nyuma kwatikanite na wo usua Ebola matonda kuibitha na ndia sana wese kana facilities ida yake to ya ku hold itanda 500. Some leaders ngalikoni opposition ni manaza si yake ukisese kiuno kitona kwitha kitona kwitha kitumika nikenda kilikile usakwani wa 2027. Who knows? Mane kiyo kunena. Tesi wakethangu ni ya kana indi kuituka kana drug abuse kana otomeiwa sindu sia kananda wasia kumila indi niyo etuikite kitumi kinene cha defilement cases vandi ya Kenya indi bena county commissioner na indi eta watakwa Caroline Mweni waku yanga likodi sia Bomet aise kana otomeiwa sindu isunduku niko kutuika ila mundu wanywa moods yake ina way ni tuika ni keuka na inde nundu wake i trigger mundu kwambia ku misbehave na inde maundu asuma defilement maitwa yewa na maundu angi maingi na inde asi ando ingi muno makule ila makwatwa wiki uniki masia timo inde May kana ni May ya lebi nicho kitumi mekie kindu cha muthemba tosu thanguni ya ndabe na muvo mamubea wa NTSA kuituka kana hapa na meya inatuikane instant fines wa kwatwa nekosa indi na devices ikitwa kuonzi yani si akunotify ikosa ila weka kadhani overspeeding yika notify na yosa number plate yaku na indi winengwa instant fines kutuwa na roll out isu ya minor traffic offenses di namba kutake effects lakini mnanani wa hiyo ni make a test along the southern bypass galikoni isia ilovi na mona ngali mwe line ina ya kambuni mwe isembete muno speed ya 110 km/h na indi masi anondo maye manamba kuambia kana instant fine isundene inaambia kuthukumithwa indi moni me kuambia kuthukumithwa na to fine kana tumakosa tu mwetu ikawabanzi yani indi nimethiwa maisisia na indi ukatumia wa ikosa ila weka na baumbe video yithia na namia ondo violate na indi twisonga na page 7 ithanguni ya the Daily Nation tukune kila mauboma konetie uteti na balayu atongoi nthini wa chama cha ODM vande ya Kenya mekweta kana nimekwithia metwa isenda mbukaya kuthikwa masomo kuyendi ya South Africa kuosa masomo kana mitalatala ya utongoi ungua chama cha ANC African National Congress na kile kitongoete kuyendi ya South Africa na utauti mingine kuikwatiwa kutuma kuyendi ya Ghana kuthio kuosa masomo kana mitalatala na makundume ya siati a party like ANC has remained one of the most resilient political parties in the continent, and it has been in power since the end of apartheid in South Africa kuma mwene makomwe mwaka nwangiliumwa maana kenda na inya na Ghana has always had a peaceful multi-party system with regular free elections. Hii imagine you atongo chama cha ODM in simple terms menda kuthiko benchmark undu utongo yoto makutwaiwa siamba chamani kicha ODM kuma kwende ya Ghana na nde ya South Africa. Okay. Jui beti no nzenga Kenya no tu tetati na mbesa lakini twisa isota kwa sindu imwe sia kikie na sia atumia mbesa mbingi ndi sikana no newe the other day kuituika kana obviously wa deputy president tauna atumia mbesa mbingi lakini no no kelilete te ya mbesa yusi weto sia atumia in 1 week sia atumia in 1 month yunangia amendo thiko benchmark kuya unless umbe methi na mbesa sio kanombe na ikile ngio DM dia sasa yani yungamiti tusisetha ngune ya kana kwina innovator omwe mwana mundu umwende ukwitwa Baraka Chula kuituka mandala kuna ina Madaraka Day we anete lile to present idea yake kuitwa M-card na indi M-card isu anakwana nake anasasi yani education management platform ilo kwa sakana yitethesya masukulu costo kana kuiyana ku track information ya manyewa na indi mthanosu wa Madaraka Day ana akililie ku yawe asemba kwenda Kilifi governor ukwitwa Gideon Mung'aro ana akililie ainena na enende mthanosu wa Madaraka Day Chula au mako yanduni asemba thiapika balabe na governor na indi amutililo neni wake na indi ana akulilwa sia ona yang die no thoku
nikita umanda chance ta ku present my M-Card platform na no na apologize ye na sia kitu mikira kitumie ko ni kwitha andu ingi mana mukula sia ubikite bana kindu kicha kucha M-Card na nundu we onataka ezo ne wa mwanya it was a way of me opportunity la opportunities ku present platform ndi masama itu ni mama sembete muno ndi setrambeto mina katuni kama denyo mundi kana bena mawo kuongela ndi katuni kama denyo mundi ke page 17 thangu ni ya the Daily Nation kona ni ti mundu wino thuthia wa president wa kuyanthi ya America Donald Trump na kakaandika ati beware of Ebola protests more than the Ebola infection na ke onke kite maindo mathia te headphones na butewe na ndeke ikone kayulukite endete Laikipia Airbase hapa na maovo ma ila inengana wayo kwa kube kibeti kimwe kino waye kibeti chuke na miaka 300 na ano waye ciana ciake na mwishowe kata EU wa ku yangalikone cia Rachuonyo West sub county na kitumi cha kuwa ekia kutwika kwa wife okay na wako ya nandi pena musiumu pia wendeye na kumon muno kana kumon kwa kikamba kweta wa kuya ipose no kuya nundu wa kwithiwa bana ina incident kumeta yakana ko kakwati accident ku yangalikone isia Canada na indi nime usengai akabika Kenya ta kana makesa kwikata katuni ketha nguyi indi kasoletwe andu ali masemba nitie bebengi mundu andikitwe bank na kwete kindu kiandikitwe NPLS no semba nito nake andikitwe borrowers bengi ni yambe yo semba ni andu okay na yuwe kulia chongo chake like you wanzemba nite numye mbesa ba na akinete pando bandikitwe auction ange olika yu yani the next step you ange kulika no auction bana yu ya auction wa asante ni maundu makonete indi tio mbesa wona wae mai ba mikopo no auction yo saa umwe wake okoni utiligire ndika 33 ni mubea munene nundu wa kutambanya na itu nginya umuthia wa ukunikilwa mathango wa eli no mose no kesomya nyini twasalisha beti wambua tinda nesa na kwani twa Caroline Amweni wa Muteti tinda nesa